Unay-daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay-daytan kaka. Naimbang nga orasyo amin gagayem, kablaawan, ken pagyamanan na kay amin nga awan labas. Da kay amin adumdumngeg, karang iti drama mi, dito'y channel tayo, Jor Drama Tips TV. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anapauluan. Balimbing, ngam naparabor. Dito'y programa tayo. Unay-daytan kaka. Dumagasak man bied, Amalia balasang ka. Itugaw ko ba sa itaray, nabanlugak. Ay, uwan tata. Agtugaw kayo dito'y papag, oh. Agyaman ak balasang ka. Raday, nagpipintas mutan, nagita rasakan padaw nga nagita palanggana. Nagdadakal, nagimasa na lutuain. Ay, uwan tata. Makasidsidaak ngamin. Iso agim matang ako na. Mga ala kayo, ti pangramanan nyo, tata. Kababay, nangilat ti kasta. Jakmut pabayadan, tata. Mabalin nyo mo ti mga ala iti may sa arasa, total dakkel mo't. Kan dua pa daw, tani nagdadakkel. Mabalin nyo nga isagpaw iti luto nyo adinengdang. Ay, adaw na ita may sa arasa nagdakkel, kan dua pa daw nagdadakkel. At atindog pa yung tiramay kaw. Nalamang ala kay nga rudon, tata. Madamdama basay ta, yinanak man pa. Ay, malagip ko gayam ni Densyo, tata. Artuk da dyan niya. Uminumot, ano awisin da? Ngamaditi aramid na tagpalpalibrilatan sa nagbuslo ni tipulutan. Pada na mula ni Ana ama nagpalibri. Jay lagbirbiro mo ti pakilibrian na da dya, babae. Samsambutan dati mga no adulakit day ti makan. Nagalas akababalin ti may sa tao ti kasta, tata. Saan ang makiin-inom no awan ti i-contribute na? Kastamot ni Ana. Saan na kumamot ng ibirbirok ti tiyan na? Nagalas ti kasta. Talaga kasta, wala sangkaw. Ay na, tata. Nagalas ti kasdyeng ugali. Tata, palpalibri akanayon. Di pa'y makishare. Bayam, awan siguro at may share na iti na dyan ang agundaway. Masansan awan may share da. Makiinom laeng, kan makipulutan, kan makipangan tamuda. Nagmaditikas dyan, tata. Kasano nga ruday, no umay na makipangan ken ka. Ay ka, wakan ka, no ada may pakan ko. Ngamaditikas dyan, maruam da. Mabainak ano siya. Puskol mo tiropa kon ngayon kas jay. Daytan kaka. Nagimas din padawat mo kanimang sibyo. Jay padaw kon rasa. Uy, naira na nga daak idimangan. Wan, naimas da jay. Inikak ata, ambingan na launa, hindi nakita na. Di na mo panawanan. Iso nga inikakon atap no pumanawan. Pambantayan na kidin jay rasakan padaw. Ha? Unay daytan kaka. Ang adapay mo dinabati kukam nagtan. Apay, adda na sobra iti linutaw. Iluluto pa'y laeng. Tajak mo't inluto amin ni Dikalman. Bagi mo't tan adya nabati. Nagsaya atan nga yun, ikanakmay. Mang tedak, basta dalakit di. Ta narigat nga iyimot ti makan. Wan matkit di Ay, nagsaya at kaataaw. Nakaparparabor ka. So, parparaboran na kamot ti Diyos. Ay, una. Siyak ngamin ket, basta dalakit di may paraman ko, mangtuda ka. Manmanong tikasken ka ana parabor, Amalia. Kasta ko maamin na tao. Unay daytan ka. Oh, Dennis, si kamot ka masabat ko. Uy, inakman gumatang iti asin dito store. Nalipatak namin itay, napaanak iti palengke. Asin? Ay, nagatot asin mi.
Ha? Ikan kalaang ngam ti mapan ka pala di palengke. Ay, nagsaya at kan, Amalia. Wow, Dennis. Ado mo, di ibingayan ka mat. Sige man nga ron, si kanti panggatangak. Saan kong ilako? Si kamot? Ado nga rod, di ibingayan kan. Talaga nakasaysaya at ka. Nagparabor ka. Ngunay daytan kaka, basit la dayta, may parabor ko. Ala, sumurot ak narudan iti balayaw. Uray na tanda ka. Amalia, balasang ko. Dumawat akman iti bunga ti kalamansiyo. Ay, wun anana, nagado. Taumam ngagpuros. Mga laakla iti lima bukal pagkalamansik kuma. Ay, basit ada ta lima bukal nana. Mga lakan iti sangasupot. Tapno ada pagkalamansim iti makalawas. Ay nanagsaya at kamutin balasang ka. Sana all. Ay ada laki di. Amuy mutin kanyak nana. Basta ada kanyak ti dawaton ti tao. Itad ko. Basit la dagita abanag. Talaga nakaparparabor ka Amalia balasang ka. Nagsaya at ti kasta. Bindisyonan na ka tinamarswa. Sige nana. Ingkay kiidag purusan. Ado, tibunga ti kalamansi may. Iso kaadwin yun at alaan nyo. Wunman nga road balasang ko. Tanay, agdardarasak. Aglabaak pa'y nga may nintun makasang putak. Imbag pa'y da kayo nana at aglaba kayo. Ni Rose, kat nagsadot balasang. Awang pa muna trabaho. Diyay lang papaaram ta muna. Di pa'y makatulong ka dagiti dadakkel na. Sadot babae da jay. Sige na, agpuros ka lang. Ay na, agyaman karon balasan ko agpurosak laktan. Unay daytan ka. Nagalas mo ti kababalin ni Nana Rosa. No, singirak makungot. Talaga akas ta tinapuskol ti kudil na tao. Nauy-uyong pay, ngam jay agsingsingir. Iswasan ko na singiran. Kukwanan tinabulod na kanyak. Nagbastos mo tanday tabakot. Inikampay lang amin. Nagpakpakasi mga road. Nung itatasingirak, apaan na mo ton? Di ka pa'y latin ni Bob. Ay pa. Narigat mo tatabakot da jay. Marmamat. Makapastres nga road. Saan la ko mabakot ko tutupakon. Umapamot ako nam, di apaamat. Ay, no siyak deta, ilugas-lugas ko na at magnakam. Bakit mo't nga road? Ngumungo ka sa darak laang nga kayo nararabis kon. Oras siyak mo, no kasta? Uyong-uyungan na. Ay sus, pasabsub ako na. Unay daytan kaka. Amalia, lumawatak man iti dua kalamansiyaw ta pagperes ko lang. Uman anay mo ngay, dayta pagperes mo. Dua bukal. Mangalakan iti 20 bukal. Unay daytan kaka. Nagadumot tayo. Kat komporminton ati pangaramatam. Sige, agpuros ka lang. Amom, imay mo nagpuros ni Nana Ipang. Ay sus, nagado, tinala na. Jelag daw-dawa mo, tikukun na dadya bakit. Dinto mga min agmula, tapno saan nagdawat-dawat. Ay, kababain nga rod dumawatak man. Okay laang. Basit mo ti alaang. Okay laang mo't ang mga lakay ti ado. Nagadaw ti bunga na. Walo, si kalangan ti agpuros para kanya. Tama nga no, masubra ak ti alaak at kababain man. Ay na, mga alakalaang ka di. Sana kababain day ta. Unay day ta ka. Nagsaya at ti kababalin ni Amalia. Manmanok ti kasjay ang nakaparparabor. Adamot nadlaw ko kinkuha na tata. Anyagay day ta rinis. Pudno na parabor. Balimbing mo. No, sino ti padaksan ti kasangsango na makipagpadpadakas mo. Anya. Punta ta. Kas pangarigan ta istoryaam ni Petra. Makipagdildilaw mo. Ngam inton kasango na ni Petra ket agistorya mo ti may papaniti kagura na. Makipaggurgura mo't niya Amalia. Agistorya mo iti may kontra iti day tatao. Ay, day-daytan kaka. Balimbing na raw. Hoy,
balimbing ng naparabor. Nasayaan ano naparabor na takuman. Sana na mainayon jay balik ka sa balimbing. Una ko ma, tidakas kat balimbing mo. Nagparabor. Unay daytan kaka. Saan mo't gaya mamapagtalkan di Amalia? Apay ayara na. Chismosa mat. Napaliiw ko mo't dayta. Ado, ti makapalpaliiw iti dayta akababalinda. Amang ano pati siya kat insarsarita na mo't ditan. Ay kat sigurado dayta. Ta siyak to pa ay kat inchis-chismis na. Awan mo ti dakos nga nararamid ko kenkwana. Dayta ti madina na. No, ada makuna ti kasangsaango na. Ayunan na. Ken nayunan na pa iki di ti pakasaritaan di may sa tao. Naglaw ko mo't daytakin ko na. Agam anya tinaramid nyo nga, dinaamuan nyo nga inchismis na kayaw. Binaybay akon at aguma. Awan mo ti maganap ko no balsak. Tadakos mo ti bumalas. Wala na, kasayatan dayta. Sa Manipolita, saan kun nga awaton ti anyaman nga yupriser na. Na isarsarita na kan tumot lang. Wood nga road. Naparabor nga agpaiso ang balimbing mat. Nasa uyaw. Balimbing ni Amalia. No, kasangsango na ka. Ayunan na ka. Kat padaksen na, jay awan iti sango na. Inton kasango na mo't jay sarsaritaan da atao. Isublat na mo't apadaksen jay sigod nga'y ayunan na. Unay daytan kaka. Agraramam mo na jay tumboy. Apay aya, Amalia. Nagbasi magayam ti pautang na. Ngang kunam no asino magipadpadamag. Kasta ka day. Wan, tata. Manday, ti kasta. Basit man, wano dakkel ti bulod ti may sa tao. Sa narumbengin kay sarsarita ta kababain may. Maibabain di chismis da a tao. Mas daawak mo't Pabuludam, tapni chismis mo. Iso ada dya tumboy ka nagalas man ti ugali na. Chismosa. Unay daytan kaka. Saan kun kasasit kan ni Amalia na? Apay nagriri kayaw. Saan mo ngam di kinambalimbing na ti kamamak. Unay daytan kaka. Paraburan na ti may sa tao. Ngam chismisan naman. Husto ka. Hanggang baybay aklatan. Madi ati kasjay. Kababain mo. Ikan na ka. Kalpasan na. Saritaan na ka iti sa balay. Kasta nga rog ti ugali na. Jay tumot tao. Apag chismismisan na. Ison tumot ti sublat na adadaulan. Ay, makapadadaal ti ulo. Ala kabay antay latanan ni Amalia. Uray ta, naparabor mat. Dahil tangarod ka nakasaysayaan no may papaniti pa nagparabor. Ta talaga anak kaparparabor. Ngam, balimbing may. Sa kabuteng ko nakasangaw. Balimbing mo no ragade. Suma, mga no ragad dyan nakmay. Ayunay daytan kaka. Apay, magsilisi damutan kanyak. Awang bain dagi tatatao. Parparaburak pa'y ida ikastadak. Ni, masabat ko ni Tata Sebio. Kasaritak man. Da kayo mati masabat ko, Tata. Nay, si kamot gayam balasang kao. Wan, Tata. Ay, adaman damagak. Anya dayta, Amalia. Pati ka di da kayo, Tata, kat lisyan dakmat. Ha? Saan? Sakti tao agayim ti amin. Awan liklikak ta jakmut kayat aliklikan dak. Apay ayah anak sa ti kasta. Ay na, Tata. Makarik na akmut Lislisyan dak kami nun dagiti gagayim ko. Nagparaburak pa'y kadakwada. Amaw balasang kaw. Madingamin tay tao at chismosa. Ha? Madi di sarita ti may sa tao no nakatallikod. Inton nakasangaw,
Ket isublat mo mat asaritaan jay may saan nakatalikaw. Saan na nasaya at tikasta kaamak. Isaw tay awagan na iti balimbing, ragade, plastik, kada traidor. Ay na, nagalas adenggan dagita asasao tata. Talaga nagalas asasao. Sada kanto pa'y laliklikan. Anyan ang nagkasang. Diyak kayat ti kasta tata. Madia talaga. Isa ano adain kaskastam agagayem mo. Kasaritam ida asi papakumbaba. Mabainak tata. Kastulangan, tiaramidam. Baliwa mo, tinaipakpakita makita ti kababalain. Inutem ngay parang kadakwada, ana uli magkaatao. No, agsauda iti kontra iti sabalay, saan ka na makipagsasauman? Agulimak kan agpaliiw kalaktat. Tata. Kasta ti aramidam malasang kao. Kinapuno na kat daydayawan na ka, ta nakaparparabor kan managtulong ka. Ngam, tidakas na kat arabitab ka kano, ta chismisam ti may sa atao. Ay na, nagalas gayam ti pakasarsarita ak kadagiti gagayem ko tata. Uwain, chismisam ka na nagiti parparaboram. Lupay kasta, pakitaam latta ida amin iti kinaimbagan kinaman nakaawat. Kita makaamiris dan tumot laang, ket mabigbig dan tumot laang anagbaliw kan. Di da kantun guraan, agsublintaon tinasaya at apan nakilangan daken ka. Uwan tata, husto kayo. Mapanunot kong agpaiso dagiti inararamid ko ke saan gayam anasayaat. Wala, nagsayaat no maamiris ti tunggal may sa ti kamalina. Di tayo tultulada nagiti nakabasol iti pada da tao isuda pa iti nakarit kan natangsay. Kan agpamarang da nakasingsing pa makajus launay. Tapno isuda ti madasigan uno maayunan. Nga, makikita mo ti Diyos na ita. Iso nga awan kastay na uliwag, napakumbaba. Anya? Un nga ro tata. Agyamanak kadagitang imbagbagayo tata. Nakariingak iti kinapudno. Naamiris ko ti amin tata. Ikarigatak nga rod abaw ingon tirik na dagiti napasaktak at tao. Kasayaatan na ita nga aramidem balasang kaw. Ay, ulay-laytan ka. Husto ti pangadeng mo pagayam Amalia. Surutem nagiti advice ni Mang Sebio. Tadakkel ti may tulong nakin ka. Madan ka, itinasaya na kapabalin, ken mapasublim pa iti talag ti tao ken ka. Nagsaya at tikas ken ka anaparabor. Ket no naulimag, ken naemakapay, perfect. Makita ti Diyos ken karita. Isu nga adon to pay aparabor ti ipaaynaken ka. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Balimbing ngem naparabor. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.